ebazira nsonga yali kubona eri mutwazaayo tibali kumwetayo ndi lukiiko lwabazaire luluno nti oba kikasita asasula fiizi ate ife twali ku gavumenti nga gamba kumpyaza na buvunanyizibwa buli awo so nga mwene ninze nja kweka namukebera nti buti tuwumwire buti tuyirayo ku luno yakuwa we wairayo muzaano ki kugowazaana kwokugoko boti nali kumunabyanizano oba wayembanga oba wali omukanga obasamanga mupiira nayenda kukwemba wayenda bwenda ku primary nayenda bwenda era baminga mukwaya ki ekyali kinendeisa kwaya baali balya bulungi mukaseera ke bajja okuvuganizanga mwawo mbu bajja mu competition nga babalabirira bulungi ino kyali kyanendesa ino kwaya eyo kati mu primary awo bakoba abantu mwabenda abayemba abakola kinesi baino mukwaya era nagezaako okukuba kwa dungu kibiki byapemba naenda nkine mwaga masoga baloba naenda anembe dobozi gana amaloboozi agenda olwo byagema baminga mukwaya bwenja kukiira college awo nasamba ku mupiira era tyatuuka ku sukulu tiimu onasambanga guno ogwaife ogwahausinta kilasi nakomaawo kale byanumira ine ebyomupiira era gona gwenda paka ni ku university awo nga tusambasambangamu aye tyajja ino wala owagira tiimu ki ambaire ne tiimu ningi mudineda Bungereza mbaire ino omusaada wa Chelsea then mu Spain n'aba ino wa Madrid oli wa Madrid mu team edo densinze kuwagira aye nako dino njire nga ntola mu omuliro njire nga ntola mu omuliro najja naabona nga dirimalira ebiseera byange bingi era leero nayenda ndire kukuwagira ku wano Busoga United nawagira ku edda eja ifeji neja Busoga nga ndibona gireje galandi kuwagirira bwerere ali kumala bwa biseera byange aye nga gunumira kumpomera ino omupiira era wobanga oli kugubona toyenda muntu okukweta gumpomera nenda omuntu yatataganya nga guwire naddala singa Madrid yebana ikusamba oba Chelsea gumpomera ino eriyo Chelsea yasambako ni Madrid yali Champions League mupiira gukuti wagira timu yali Champions League nejimu ku mipiira emizibu jojo kwagana ke timu Dodoma dige magayini wabula kubotirigana era ojja wabona aye kyamazima era mule kale ebiseera ebyo oba nawe Mourinho we yabeera mu Chelsea oba we yabeera mu Madrid ekyamazima nalonda ku tiimu Mourinho gye yali ali coachinga ebiseera ebyo gye nalagira Paul olwakire Mourinho kye bakolera nti mwali maze emyaka 50 kale yena nga coach nali mwenda ye ng'omuntu yena nga mwenda era nekyampagiza okwira ku Madrid awo bwava mu Chelsea n'ajja naye mu Madrid yakusiba mugonero kale muboni omulungi owa muntu w'abantu media tuli ku Speak Courts Hotel we tuli ne Honorable Makaire Frederick ali kulamuza entebe y'omubaka wa Parliament owa Bugweri constituency gwe tuli kwayako naye atukobeire gyenvuddewe atukobeire yasomera embeera gyagirenga abitamu nebyamusanusa byona tuli kwayako naye Honorable Makaire mufumbo obadde ndi mufumbo yesewo era ndi n'abaana 5 tamudulira mungu yabale kuwaiza oba ndwire oba ndi kugayala tidi aye ngaawo enkaali era nebaza Katonda olw'ekirabo ky'abaana n'omukyala mwayagana naga byaife byali biwanvu yakutambuza kusombya obuti era twayagana na mu mbeera mu bifo mwe twali nga tutambulira bwenva Makerere awo twali n'ekikoosi kyaife ekyabavubuka nga bwe twamala Makerere so twatambulanga ino mu Wandegeyo omwo mu Kampala omwo nga tutambula mu bifo eby'okukyakalira